Dilolostro YouTube channel la hi le xigodini tshikelela kunupu leyi nga tsariwa leswaku subscribe na xitlokwana u fike kona exigodini xa Mampela hi bombisa ririmi rero. Hi ndlela yaleyo amukela eka Dilolostro YouTube channel. Nkandziyiso lowu endla hi siku ra 6 Hukuri lembe ra 2022. Xana xitichi xa Munghana Lonene FM Makombandlela xi xavisa masagwadi ke? Namuntlha ya vulavula hi masagwadi lama a ma ri kona ya vunanga bya Xitsonga lama a ma khomeriwi erivaleni ra mitlangu ra Nkowakowa eka siku ra tolo a ku ri siku ra 5 Hukuri lembe ra 2022. Ku na swiyimbeleri leswi nga fika swi tibukutela masagwadi eka siku ra tolo leswi swi katsaka swiyimbeleri swa ku fana na Mr Post, Nomonde, Oscar Makamu, Themba Nyathi, Daniel Brothers, Mshengu na van'wanyana. Swi tikomba ingaku lembe na lembe endzhaku ka masagwadi ku va na swisolo swo tala hikokwalaho ka masagwadi leswaku ri a ma fambangi kahle, ku va ku ri na lava va kombisaka leswaku ri va vilerisiwa hi mimbuyelo leyi nga fika yi va kona eka masagwadi, laha mi kumaka leswaku ku va na swihehlo swa ku nga va ku karhi ku xavisiwa masagwadi eka Munghana Lonene FM Makombandlela. Mina ni nga hlamula hi ndlela leyiwani, a hi na vumbhoni bya ku himpela masagwadi ma xavisiwa eka Munghana Lonene FM Makombandlela. Loko ko humelela munhu loyi a nga va ku na vumbhoni, ni twisisa leswaku ri kumbexani xivutiso xa muxaka lowuwani a hi ta kota ku va hi hlamuleka hinkwerhu ka hina, kambe sweswi hi ku a hi na vumbhoni ho vulavula kumbe ho kumbetela a hi swi tivi leswaku ri xitichi xi xavisa masagwadi kumbe kanjhani na. Kambe lexi hi tivaka xona i ku swiyenge leswi va ku swi ri kona eka Munghana Lonene FM Makombandlela hi leswi vayingiseri kumbe valandzeri va tinqambi ta hina va vhotaka, naswona laha ka ku vhota munhu u vhota hi ku vuyelela hi ku ya hi laha a kotaka ha kona, swi ya hi xikhwama xa yena leswaku ri xi enti ku fika kwihi. Leswi vulaka leswaku ri tinqambi tin'wanyana ta swi kota leswaku ri va xava airtime yo tala, va vhota hi ku vuyelela kumbe va xavela vanhu airtime ivi va vhota hi ku vuyelela ku kondza va kala va wina. Leswi swi endliwa na hi swiponzara, mi kuma leswaku ri swi xava ti-airtime ta mali yo nyawula va xavela vanhu leswaku ri va vhotela xiyimbeleri xo karhi. Se leswi vulaka leswaku ri na xiponzara xa nghenelela ka ku va xiyimbeleri xi kumeka xi wina sagwadi, tanihi ku masagwadi ma winiwa hi ku vhota. Hi na xikombiso xa kahle, Themba Nyathi u kombise leswaku ri a komberile na le kerekeni ya yena leswaku ri a nge vi kona ka tin'hwetinyana leti, xikongomelo ku ri ku u lava ku famba hi tikereke ku hambanahambana ka tona a karhi a ti gangisela tivhoti. Se mi ta swi vona leswaku ri swi va swi ri henhla ka xiyimbeleri leswaku ri xi ti promota njhani, hambileswi van'wani va ngo ku na xiyimbeleri kumbe swiyimbeleri swo karhi leswi swi nga wina masagwadi na ku promota swi nga promotangi, kambe swa swicele a hi swi vekeni a tlhelo. Lava va va ri na nkateko i swiyimbeleri leswi mi kumaka leswaku ri laha ka nkhuvo wa ku tlangela masagwadi swi va swi kumi swirhambo leswaku ri swi ya nyanyula ntshungu, leswi vulaka leswaku hambiloko swi tshuka swi nga winangi sagwadi swi ta kumanyana ku phema hi mhaka ku swi rhambiwile leswaku ri swi ya nyanyula ntshungu. Leswi hi la ta avelana na n'wina eka Dilolostro YouTube channel. Mi nga avelana na hina mavonelo ya n'wina eka ti-comments leswaku ri n'wina mi swi vonise ku yini swa masagwadi ya lembe ra 2022 ex ma 17 lama a ma khomeriwi erivaleni ra mitlangu ra Nkowankowa. Eka n'wina mi nga subscribe hi rixandla ehenhla ka xin'wana xandla, seketelo wa n'wina hi wu khensa hi tlhela hi vuyelela laha ka Dilolostro YouTube channel hi le xigodini.